Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Кем біз? Тамырларыбыз қайда? Әби бабаларыбыз кім? Қайда біздің шишмә башы? Нинди туфрак бізді бар иткән дә, жылы қойынына сыйындырған. Тарих серле сандық. Ашып җибәрүен була, вакыт ирмәсе урап ала. Томан эчендә әкиятләр, кул язмалар, ел язмалар. Кайсы дөрес, кайсы уйдырма? Мең сорауга тик бер җавап. Без төркиләр Риваяттан туғанбыз. Ашина риваяты.
Кечler hürmetler, jilgan hanımlar, hanımefendiler, izzet kadirli dostlar, görüşlerimiz. Hayırlı kis, hürmetli kulaklar, kadirli dostlar, muhterem тамашасылар. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на концерте мастеров искусств Республики Татарстан в рамках Дней Татарстана в Республике Башкортостан, приуроченных к столетию образования Башкирской Республики. Bugün hürmetli tamaşaçılar, ikilete dolkunlandırılış gün. Birinçiden biz iyi yakın tuğanlarımızda, көршілерде қонақта. Икенчеден, Башкортостан Республикасында Татарстан Республикасы мәдәнияте көндәре булган тапкыр 31 ел элек үткән. Сегодня мы возрождаем хорошую, добрую традицию. Иначе и быть не могло, так как судьба двух республик связана братскими узами. И мы рады пригласить на эту сцену Башкортостан Республикасы башлыгы вазифаһын вакытлыса башкаручы Ради Фәрит улы Хәбировны. Һәм Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңниханов. Рәхмәт итәбез. Hürmetli Rüstem Nurgaliyeğlu, adıyla dostlar, tuğanlar, Татарстаннан қонақтар келген Башкортостан ихлас сәлемлей. Добрый вечер, уважаемый Рустам Нургалиевич, дорогие гости. Искренне от души приветствую вас на нашей гостеприимной земле. Позвольте поздравить всех нас с замечательным событием, открытием Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан. Сегодняшний вечер посвящен крепкой дружбе двух братских народов. Многие столетия наши предки своими ратными и трудовыми подвигами доказывали, что братство народов – это самая крепкая основа благополучия и процветания нашего Отечества. Сегодня в нашей республике живет 1 000 000 татар. Красивые цифры. И они чувствуют себя замечательно в нашем общем доме в Башкортостане. И это самая большая татарская диаспора за пределами Татарстана. Хочу поблагодарить вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, и ваших коллег за поддержку и нашей башкирской диаспоры в Татарстане. У нас все делается для сохранения исторических корней, языка, традиций татарского народа во всем многоцветии культур народов нашей республики. Печатаются книги, газеты на татарском языке, дети в школах обучаются татарскому языку. Радуют зрителя прекрасными постановками Уфимский татарский государственный театр НУР, Туймазинский татарский государственный драматический театр. Завтра утром я приглашаю наших дорогих гостей на открытие памятника великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Затем будут подписаны межвузовские соглашения в нефтяном университете. Состоится встреча официальных и деловых кругов двух республик с подписанием соглашения о сотрудничестве между нашими правительствами. Это все завтра. Сегодня нас ждет замечательный концерт. И всем нам желаю ярких впечатлений, хорошего настроения, дорогие друзья. Кадірлі достар, мен ұзақ етіп ойлағанем, десек менің совершенно тамаларға таптым. Мына Рустам Нургалиевич бір айсында бізге Башқұртстанға 2 тапқыр келді. Мен ойлаймын, ысын достар ушулай ешак етейші. Менің ерігіме Рустам Нургалиевич өздері кірді. Әйткенсе, дүнияда башқұрттар менен татарлар якынырақ достар жоқ. Мен ойлағаным, мендей келесі жылдар мендей девиз белән бірге яшайык. Таптым. Біз бірге яхшырақ болдырабыз. Қайырлы
siz barada da. Pek zor rahmat sizga. Sizga keluvga için. Hem Radi Faritoğlu o'zi aytdi, Tatar va Boshqirdiston da yaqinroq kishi yo'q. Shunga ko'ra bizning ishorashi bo'ldi tatarlar bilan. Har shig'ishda do'stlik to'rinda bizning bir-birimiz to'rinda birga bo'lu to'rinda shunday so'z bo'ldi. Albatta mana 31 yil mana shunday ko'lamda bizning bunda kelib bo'lmadi. Bizga bir-birimizga ishonch kerak. Birinchidan men sizni Boshqirdiston Respublikasining 100 yilligi bilan qutlayman. Ikkinchi yilga Tataristonning 100 yilligi bo'ladi. Shundan sizni chaqiramiz. Mana shunday zo'r tantanalar, voqealarni birga o'tkazishga nasib bo'lsin. Bir-birimizni ko'rishga nasib bo'lsin. Albatta bizning tilimiz, irq-odatimiz, dinimiz ani saqlamak kerak. Ani bizdan boshqa kim saqlaydi? Shunga ko'ra birga bo'lsa, boshqa ibat bo'lacak. Men Radi sizga zo'r rahmatimni aytashim kerak. Albatta mana shu qisqagina orada haykalda kelib chiqdi. Mana shunday zo'r bayramda kelib chiqdi. Ham agarda sizning tarafdan sizning komand tarafından bunday yordam bo'lmasa, bunday zo'r ishlar bo'lmasa. Shunga rahmat aytib, Boshqirdiston yetakchisiga qo'l qo'yamiz. Rahmat. Allah'a emanet saylovlar var. Matur etib saylarga qo'l shabab bizanga davay tovushlar bergan. Nasıl yozma ravishda ketdi. Rahmat sizga. Церемонии награждения. Башкортостан Республикасы башлыгы карары менен мактау исемдәре бирелә. Указом временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан присвоены почетные звания. Народный артист Республики Башкортостан Рушату Саликовичу Мударисову, артисту Уфимского государственного татарского театра «Нур». Башкортостан Республикасының халық артисі Рушат Саликовна. Звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан» присвоено Гузель Аскаровне Хакимовой-Уразовой, солисту-вокалисту театра песни Гузель Ильдар, Республика Татарстан. Башкортостан Республикасының ат кадамган артисі исеме Гузель Аскаровна. Почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан» присвоено Ильдару Равиловичу Хакимову, артисту, солисту, вокалисту театра песни Гузель Ильдар, Республика Татарстан. Башкортостан Республикасының ат кадамган артисі исеме Ильдар Равилович Хакимовка. Звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» присвоено Ильшату Раисовичу Галимзянову, члену региональной национальной культурной автономии татар Республики Башкортостан. Башкортостан Республикасының ат кадамган мәдәният хезмәткәрләре Ильшат Раис улы Галимзяновка. Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» присвоено Гульшат Нуруловне Мансуровой, учителю татарского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 31 города Стерлитамак. Башкортостан Республикасының ат кадамган исеме Гульшат Нуруллахова Мансурова.
Татарстан Республикасы Президенті указы негізінде музыка сәнғатын үстіруге зор үлеш кірту үшін Татарстан Республикасының ат қазанған сәнғат іштіктісі деген мақтаулы исем Уфа Нур Дәулет Татар театры хормейстрі Акчурин Афарим Садык ұлына берілді. Указом президента Республики Татарстан за большой вклад в развитие музыкального искусства почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» присвоено хормейстру Иркутского государственного татарского театра «Нур» Акчурину Афариму Садыковичу. Музыка сәнғатын үстіруге үлеш кіртулер үшін Татарстан Республикасының ат қазанған артисті деген мақтаулы исем берілді. Башқұртстан Республикасының Хусейн Ахмедов исеміндегі Башқұрт Дәулет филармониясы вокалшы артисті, солисті Биктимирова Лилия Рафаиль қызына. За вклад в развитие музыкального искусства почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присвоено артисту-вокалисту, солисту Башкирской государственной филармонии имени Хусейна Ахмедова Биктимировой Лилии Рафаиловне. Авторы башқарушы, композитор Хакимов Ризван Галимжан ұлына. Автору-исполнителю, композитору Хакимову Ризвану Галимжановичу. Татарстан Республикасы Президенті бұйрығы негізінде Татарстан Республикасы белән нәтиҗәле хезмәттәшлек итүләре, актив җәмәгать һәм хәйриячелек эшчәнлекләре өчен Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелде. Пакер фәнни җитештерү фирмасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры Нагуманов Марат Мирсәт улына. Распоряжение президента Республики Татарстан за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан, активную общественную и благотворительную деятельность, благодарность президента Республики Татарстан объявлена директору общества с ограниченной ответственностью научно-производственной фирмы «Пакер» Нагуманову Марату Мирсатовичу. Хәзинә җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры Сиражетдинов Камил Алим улына. Дәүләт бүләкләре тапшырылды. Бик зур рәхмәт сезгә. Йола үтәргә дисәм, бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле җитәкчеләргә. Бик зур рәхмәт үзегезгә. На сцене заслуженный артист Республики Башкортостан, солист Башкирской государственной филармонии имени Ахметова Марсель Кутуев. Башкирская народная песня «Азамат». Каршы алыгыз, кадерле дуслар. Буаттардан буатка ялганны, мирас булып ата-бабамдан, башкортымдан моңы, кыйы, яра, яша килде. И
близких. Gururlanıp әйтә алабыз. Бер югары мәдәниятле республикалар. Бүген Татарстанда барлык сәнгать төрләре, жанр һәм стильләре зур үсеш кичерә. Чөнки татар мәдәниятенең тамырлары бик еракка, меңләгән ел элек булган тәҗрибәгә барып тоташа. Karlıgaş kanatıday Başların var Seylen üstüne tızılıp durur dişleri var İffet üstü yumuşak dahi Şeşlerin var Seni güzel dilim tutluğadır indi Bəxit nuru balkıp durur bulsan birge Мәхәббәтнең сырайларын төссәк бергә Ләкин язмыш һәр чак аяк чала безгә Ник хәл итим Вөҗдан кушмый андый эшкә
Başın gider gafletten, gafil durma, Allah deyin. Kuzini aş yıkıdan, gafil durma, Allah deyin. Hav, hav diyer hav kuşu, akar kuzinden yaşı, kiyip, işi hem dışı, gafil durma, Allah deyin. Kaşıkları ışarlar, her şafıya kınarlar, Allah deyip kavuşuk derler. Gafil durma, Allah deyip yedi iklim gizerler, andan kubke aşarlar, bir atlavda şiderler. Gafil durma, Allah deyip ışmak işiği aşıktır, rahmetleri anıktır, kuzenini aş kurursun. Gafil yürüme, Allah din, Allah dingisine şunlu, havvas bulup batarlar, inci mercan tabarlar. Gafil yürüme, Allah din, ey kul şerif, sintırma, tünel boyu yıkılama, hiç sekirden tuktama. Gafil yürüme, Allah din.
yeşermez, gül koşulmaz, düşmü yankır tamşısı, haydan olsun şiiri şadı, olmasa ilhamşısı. Bir güzelden qaysı şair eytiniz ruhlanmadan, Balayır'ın, Lermontov'un mı, Pushkin'in mi, qaysısı? Faydasız bir ilk kiseginden mübarektir yürek, para kismese, hışık, mahabbet qayşısı. Düşlerinin incisinden kabızıp aldım münemin bu şiiri, etsenizle, inciden kim koydışı, amma lezzetli desin, yeşirin yanı, yeşirin gazap. Var miken vermeyim ona minnen büten anlavşısı, barşa ahrarı mehabbet minnen onda, zanidem, kayda ferhat birlen mecnun, min alarının tamşısı. Aliullah Murtazi, sahne tahallüsün imamısı. 1885 yılda Orunburg ülkesinde doğdu. 1907 yılda
İlyas Efendi Kudашев Ашказанский tarafından uyuşturulan birinci Tatar tiyatro truppasında artist idi. Ben 1915 yılda Orunburda şirket truppası, revolütsiyadan sonra 1919 yılda Ufa'da birinci Başkırt tiyatro truppasının uyuşturuşlarının birisi hem yetekçisi. İki tuğandaş tiyatrolarının şişme başında duruşu olarak şunu ayta alam. Bizning tiyatrolarımız ömür inge in varacak. 50, 60, 70 hatta yok 100 yılda bizning tiyatrolarımız yaşar. Sahnelerimiz görünüp durur. Çünkü halklarımız yaşar. En mühimi Tatar hem başka tiyatroları bizlerin dostlukların bir başında juymaz. Biz birge, çünkü bizden halklarımızdan muğa bir, imanı bir. Assalamu alaikum. Привет, ой, астагфирулlah, бисмилlah. Geldi mi bana? Bir gayret. Aytmayın. Жинайды. Жинайды. Ağındım. Ниши. İşitmedim, başka etmeyim. Yok. İşittim. Lakin... Allah, mescitte bunday güzel de hülerge yaramayın. Ben anlasam bilmem. Hinin de bilmegenim var iken. Yarattım tübetilge yarayım iken. İşle bir yaramasın iken. Ben istemem etmeyim, olay bulgasın. Bu yarattım biteyim de. Hadi yürüyün hüleyin de. Eseyim aşarga bir sürgegine yürüyüm, ehtirelitin. Güçlülerde hüleyin. Uydu molla, uydu kulat idetiler. Subhanallah. Ügün kızım kalgandır elim. Kazanda. Yok. Benim bir kınında yok. Nelimetin. Valime. Yok olayına deme. Benim bir kümümde yok nelimetin. Yarayın da etkin ki meher. Kadın bugün kavatlanan bir kişi tüveliydi. Valime. Eder koytarız. Kim kaytadır? Emin bunda oturup duram. Men yine namazı kılganımda tımlarga yaratam. Dünyada bir kaygıla yok kılın. Şunday. Valime, ne ben seni yiş görem, elini bir kapkırdak koyganım yok. Üyden sıkma yok. Beni tapka sürdürürken. Diyeyim. Bunların harama. Atay hıttomalanı bildeli. Eseyim ağrımız gitken. Ben Müslüman koy mine uydasayım koyuk yaptın. Bu meni haram ettirgen. Karalım. Bunda motoru bir der kubiken. Urlap sıkmanın tağı. Sen meşhur eyverine kimin kulu kutarısın inge.
Гульназ никах упытаватты. Эсфендер умак мекентиме. Эсфендер. Bir gün haro bireyim hele. Sorular. Ya ben haramayım. Emin senin nerse sorayışını bilen. Haydan bilahim. Bilen. Tuğlay bulunuz. Etiyenin turunda, tuğanların turunda bir tapırda silemenim yok. Oyda var bizim. Cevap ver. Birisi de yok. Ebi bilen baba yurdular. Tuğanlarım yok. Ebi bilen emi isenlerdir. Oyda ikenliklerim bilmiyor. Ortadan sırama. Gelecekte sileşirge süs kalsın. Galime. Sen benim birden. Sen onu bir koşanda unutma birden bir. Hem sen birden bir bularına olayım. Sen benden elengiyin gelen sözler iştirgetirsin. Sen vidalarına yaşış etmezsin. Sen birden bir. Unutma. Galime ben seni izlemedim. Allah'ı Teala'mış benden. Sen Allah'ı Teala'nın en zatlı bülegi. Bu ne şu? Esfendiyar. Evet. Dağılıp bir gün elime harayım mı? Sorayım. Allah'a asıl kavuşana. Ne diyelim? Mulla bitmeyin naline. Дорогой Алексей Максимович, сгрустнулась маленько, как прочитал о твоем пребывании в Казани. Как перед глазами вырос в памяти моей этот прекраснейший из всех городов мира город. Вспомнилось все разнообразие жизни в нем. Будни и масленицы, магазины как гимназиста, судные кассы и сапожные мастерские. Чуть не заплакал, остановив воображение на дорогом Казанском городском театре.
В их честь ставятся памятники и называются улицы. Проводятся десятки театральных, музыкальных, литературных фестивалей и присуждаются премии. Рәсәйһәм бөтен дөнья мәдәниятенә ҙур өлөш индергән яҡташтарыбыҙҙың исемдәрен генә һанап үтеү оҙаҡ ваҡыт алыр ине. Biz onların мәдәни мирасларынан илһамланып, рухланып иҗат итәбез. Үткәннәргә хөрмәт белән киләчәккә безнең юнәлеш. Тормыш арбасы бер генә мизгелгә дә туктап тормый. Ул гел хәрәкәттә һәр чак алга таба бара. Исходя из этого, можно безошибочно сказать, что профессиональное искусство наших двух народов насквозь пропитано свободным духом Сабантуя. Biz sәнгатьтә көрәш батырлары сыман, көчлек, чабыштай атлар шикелле шидес. Безнең халыкларыбыз язгы чәчү тәмам булгач, эш беткәч кенә гөрләп бәйрәм уздыра. Хөрмәтле тамашачылар, Сабантуя бәйрәме. Hey,
20 век Татарстана богат на творческие открытия. Яркое тому подтверждение – творческий путь двух великих татарских исполнителей – Альфии Абзаловой и Ильгама Шакирова. 20 ват милли музыканы бер урында тормакка, гел этмәләүдә булырга өйрәтте. Был әле шулай. Мисал өчен, соңгы елларда татар эстрадасын яңа баскычка күтәрү максаты белән үткәрелгән Үзгәреш җиле фестивале. Биредә иң матур татар җырлары заманча эшкәртүдә, яңа яңгырышка, моңарчы ишетелмәгән матурлыкка төрелде. Yeah.
zamanlarda da icad kişileri tabiattan ilham alganlar. Tatarstan yerinde icadçılar tugaylarga, kırlarga saplansa, Boshqirt ilinde g'urur tog'lardan möhkiban ketganlar. Bizda idil ruxsa, sizda ohidil. Har qaysimizning o'ziniki, ammo birida da birlashuv nuqtasi bor. U da bo'lsa is ketmali o'rmonlar, o'rmon qizi. Хореографическое искусство наших народов объединяют великие имена Фази Гаскарова, Нины Юлтайны. В программе Казанского хореографического училища есть танец «Цветущий курай» в постановке Хашима Мустаева. Посредством этого танца уже столько поколений учащихся постигают азы башкирского танца.
Бөтен халыктарны быйыл сәнгатенә зур өлеш индергән бөек әһелдәр берләштерә. Фәйзи Гаскәров, Нинель Юлкыева, Казан хореография училищесында Хашим Мостаев куелышында Курай быйыл бар. Аша куелыш аша яшь быйылсылар башкорт быйылы сәфәренә төшә. Синежанның оқылын құлғырдың әмірді, Әйтәмін шөпшін мәхәбәт сүзләрін ешірді. Ой-ой йылдызларны қаплап пәрдә япқан күзлі, әмма һичбер қаплый алмый сөйгәнемне ак Sana
Sen
Bir-birisine en yakın tuğandaş halklar. Bizde asırlar boyuna her etkiş vakıalarda sınalgan dostluk zevkleri belirttiler. Biz her vakit ortak alemde yaşadık hem yaşayız. Büyük jırlar jırlıyız. Dünya bile matur edip, zul gurgam edip saban kuylar uzdurarız. En mühimi bir-birimizni tercümesiz almayız. Mustafa Kerim aytmışlı, Tatar bilen Başkurt bir kuşunun iki kanadı olur. Başkurtlar bizden halk kardeşlerimizde, din kardeşlerimizde, tarihten kelgen ot kuşlarımızda. Tuğandaş Başkurstan Respublikası'nın 100 yıllığı bilen varımızda ihlas konudan tebrik eder. İzden şundu yok, Gurgam vakıa Tatarstan'da da uzaşar. Aldığı basırlar bizge yola zor kazanışlar getirsin. Barımızda da isenlik, sağlık, matur, bol tanıştırdık. Biz tırış hizmetçi varsında buldura anlatılan halk. Дорогие друзья, цветы от временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Радия Фаридовича Хабирова и президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова. Hem Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgalioğlu Minixanov'dan gelecekte yaşasın Bашкортостан Respublikası. Yaşasın Tatarstan Respublikası. Да здравствует Россия! Yaratan, yine Tatarstan, Balkanların ışını yaratan. Durduk girer, yaşını yaşlar yavulan, Yağmurların ışını yaratan. Durduk girer, yaşını yaşlar yavulan, Yağmurların ışını yaratan. Yaratan, zilin Tatarstan, Orhan hakkını ışın yaratan.
kayıların ışın yorada. Bu kayıların seyyaşların ışın, şehirlere güçlü yorada. Bu kayıların seyyaşların ışın, ilhamların ışın yorada. Baldaristan seni yorada. Дорогие друзья, в сегодняшнем концерте принимали участие Государственный академический ансамбль народного танца имени Вайси Каскарова, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, Государственная академическая хоровая капелла имени Тагира Сайфуллина, камерный оркестр «Новая музыка», художественный руководитель и главный дирижер Анна Гульшамбарова, Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан, театр танца «Дорога из города», студенты Казанского хореографического училища, заслуженный артист Российской Федерации. Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.